Kirekod haka football kiba onum na shuh ban pynkheiñ. Kene kedika part 1 bat tu nyepej mentah ya kita kirekod bat nyepej manu babat ya kita kirekod. Number way kedika bicycle kick lani ke bicycle goal kick kebalio tep da Zlatan Ibrahimovic ha ka jingye kun friendly match Persha bat ke England ha ka khasa trek nom ba jong snem arjar khatar. Kaneka bicycle kick jong Zlatan Ibrahimovic kala deka longest bicycle goal kick ha ka history jong ka football ha ka baka jingjengai jong ka kalong kumba live hu yards lene arpunnya point saw lara dei da kimita. Number R kadai ki khandai puai teliki goal jong Lionel Messi. Hakaba hakasnam arjar khatar Lionel Messi ulai tepadu khandai puai teliki goal kata nadu bastang jong penai Januari hadu ubna Desember jong snam arjar khatar. Number like kedai ki lai teliki World Cup winning trophy. Hakaba upile ula Punjab World Cup hadu laisin ya kari Brazil. Hakaba hadu menta upili ula ditang mau hiu player ubala Punjab World Cup hadu laisin ya kari. Nela ban ong haka kitin nongwe most World Cup winning player. Isnem ba upile ula Punjab World Cup ya kari Brazil di out snem we kendai sampra we kendai ndopu arwat we kendai nyopau. Subscribe kenang mangan la ban wanra ya kamta kebar. Lene kenang mangan nang la shuh ban wanra ya ki wipat kijai record.